Guten Morgen. Dobar dan. A kdo od vas heker, kle? Da bi mi pomagal tablo vžgat? Bonjour. Vous allez bien? Oui? C'est parfait. Asseyez-vous. Manjka. Kaj? Gonč in spet manjka. Zdaj pa, če ima kdo kakšno vprašanje iz Slovence, ga bom ubil. Urem! No, reč ti, Lina, kaj si, ajda, Tinkara, povej. Kako se pa počrtajo stavčni členi? Wer fehlt? Hallo? Kaj to, si nesposoben, a? Muska. Kaj to meč na koš? Pa kaj si nesposoben? Drevesa, Teci gazele, enoceličari, ajde! Kaj to hlodi, tetraplegiki? Vous devez faire ça sur le tableau. On a un volontaire. Heute schauen wir uns die Matura an. Ja? Es wird eine schwierige Aufgabe für euch. Bon week-end, tout le monde.